abataje none ntabwo bazi ibyabaye, ngo abataje none ntabwo bazi ibyabaye, ngo ariko bagenzi habaye ibitangaza. wayo abo ni aba VIP ndetse n'aba VVIP dukomeje kugenda turirimbira kabisa, turabakubita icyotezo kabisa kubera ko mumeze neza cyane kabisa, mwafashe icyemezo cyiza cyane cyo guhitamo gukorana natwe na Navy Tapes binyuze kuri United Digital TV. Muradukurikirana, tubakubita shwa deal zimeze neza cyane kabisa, tubakubita option yo kujoininga groupe zacu n'ubundi uko maze kuzivuga haruguru. Nimwazi yaza muraza muratuvugisha kabisa mu joininga groupe, none ibintu bikomeje kugenda neza meza. Narababwiye nuwansenyeye ngwaye wese akanyandikira message cyane cyane aba VIP A1. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo musarure ku mbuto z'ibyo mwabibye kabisa. Narabateguje igikombe cy'isi, narakibateguje, nagiye mbaheza amatangazo y'igikombe cy'isi, nari mbizi bigiye kuzaba, nagiye mbabwira nti n'umwanya wo kugira ngo dukorere amafaranga, n'umwanya wo kugira ngo twikorere inoti, maze ubundi tumanuke Zanzibar dufata icyumweru kimwe cy'ikiruhuko, ubundi tugaruke tuje gutegura za shampiyona zo zizaba ari ibindi. Ariko kano kanya we are enjoying the life we live because we live the life we love. cyangwa se we love the life we live. Tubaho ubuzima twishimiye kubera ko dukunda ubuzima tubayemo. Nibyo rero nguko mubibona groupe ya VIP dufite mu by'ukuri na VIP impamvu nyinshi zo kubatera icyotezo, dore ngibyo abahungu bacu ibintu babibereyemo. Ewana ukabaye umunsi wa gatanu wikurikiranya consecutive wins zikurikiranya kabisa, abantu bagenda barya kabisa bakorera amafaranga. Narakubajije niki kigutera kwinangira umutima? Nawe urabizi ko ibyo kutwandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe na 079 44 48 632 mbarire kabisa, ukayitwandikiraho ukatubasatse kujya muri groupe ya VIP. Bisaba kwishyura kofi y'amafaranga ngahe? Nikiye kiguzi bisaba kugira ngo joining VIP yanyu, nazo ubundi mbashe kuba nikorera za pari nagiye mbona ziba zimeze neza cyane kabisa. Ni icyemezo cyiza cyane ubufashe, ntabwo uzigera ukicuza kubera ko twebwe turakora, maze ubundi ibikorwa bikivugira, feedback z'abakiriya bacu zikivugira. So nawe rero wiziyaza kujoininga groupe ya VIP uyu munsi. Noneho uko igikombe cy'isi kigenda kigira imbere niko kituryohera kurushaho. Narabibabwiye ni ama equipe arimo arabona impamvu zihagije ngizo tablo uko zimeze nyuma y'imikino ibiri kuri buri kipe kabisa, mu matsinda yose kuva kurya mbere kugeza kurya 8. Ngiyi imikino ibiri ukomeze ewana agiye kuba match za gatatu. Uko imikino igenda yisumbura biragaragaza iki? Biravuga ko ama equipe abona impamvu yo gukina no guhatana bigenda bicayuka za zindi hajya kipe maze gutsindwa ibitego 16 niyi Auckland. Arindi nabonye iri kuyitwa mu ntege kabisa. Auckland. Nibyo. Nuko rero bimeze, twandikire kuri iyo nimero maze tubaze ibyo bisaba kugira ngo ujoining izo groupe zacu, ama collective score tubaze icyo biba bisaba, mbese mu by'ukuri ubashe kuba nawe uryoherwa n'ubuzima. Hanyuma ariko nanone ndiyanangiriza umuntu zongera kuza mbwira ngo wamaye agapari ngashyiraho amafaranga konda kwishyura karangiye, s'il vous plaît, birambabaza kuvunikira ubusa pe. Hari umuntu umwe n'umushiti wanjye aba mu gihugu cya Kenya, nawe n'umwe mu ba VIP, igeze kumbaza ikibazo ati ni iki kigutera ubundi guhereza ukumva ko wahereza umuntu lift ashaka kugera ku iterambere rye? Umuntu amuhereza ipari ayishyiraho ibihumbi 100 arya ibihumbi 500, nta kintu aguhaye, bro let's be serious. Umutipe muvandimwe
byajejo rwose asanzwe aza akadukurikirana n'umwe muri abantu nyine baba bigoranye gufata icyemezo iki niki arambwira ati se bro wambaye bari basuka amape after win kondi hasi ndangani Yesu ndabazane sugayishyira hangaye ambwira amafaranga agomba kwishyira ipari ndayimwoherereza nkuko mubibona ipari maze kurya ndamubwira ni time to pay yewe naho ngaho nanjye ndimo mvuga ni andi mavuta agiye kwinjira mu itabaza ryanjye amatipa arambwira ati upfosho ntabwo nayikoze natinze kuyibona nsanga zatangiye ntabwo wabinkora kabisa niyo mpamvu najya ntanga pay after win sinzongera no kubikora tu kuko mbese mwese ni gutyo muza mumubwira ari gihe babana zikoze actually ari gihe babana zikoze ariko nyine temanyuruka babwira ati mumubwire ko nayo mwakoze mudekenye mwenyine Nazareti niko mukora ariko nanone abataje none nago bazibya twidora na vibes zo ku rwego rwo hejuru wana dora kuko biba bimeze neza 5-5 turaganira ku marushanwa y'uyu munsi turaganira kuri European Championship cyangwa se Euro y'abatarengeje imyaka 19 ejo we are talking about ku batarengeje imyaka 21 ariko uyu munsi none turaza kuganira ku batarengeje imyaka 19 kabisa turanyarukira kandi no mu gikombe cy'isi turebe ibyaho ariko munyemere tubanza turi kwituna mu tumaje ekipe y'igihugu ya Espagne batanije imyaka 19 iraza ko yakira ikira n'ikipe y'igihugu y'Ubudage no mukino wa kimwe cya kabiri kabisa ndaza kugusaba ekipe y'igihugu ya Espagne gutsinda umukino cyangwa se kuwunganya ni double chance y'Igihugu ya Espagne hanyuma ekipe y'igihugu y'Ubuholandi iraza kwikina n'ikipe y'igihugu ya Romania y'abatanije imyaka 19 n'ubundi birumvikana maze ubundi nza kugusaba ekipe y'igihugu y'Ubuholandi cyangwa se Orange Orange Junior nza kugusaba ekipe y'igihugu y'Ubuholandi kuza kuba itsinda umukino munyemerero tuzamuke mu gikombe cy'isi murabona uko amatsinda ahagaze nazuminze cyane kugira ngo tubone ayo matsinda abiri ya mbere ari bukine uyu munsi ku isaha y'isa 4 ibundi izindi match saa 3 plutôt ubundi izindi match zimanuke ku isaha y'isa 9 itsinda rya kabiri rirakina saa 3 hanyuma itsinda rya mbere rirakina saa 9 mu itsinda rya mbere uko bihagaze rero equipe ya Palmeiras iraza kuba ifite amanota 4 imaze gukina imikino 2 Inter Miami ya Lionel Messi ifite amanota 4 iraza gukina imikino 2 imaze gukina imikino 2 hanyuma FC Porto irakina na Al Ahly ifite inota 1 ndetse Al Ahly nayo ifite inota 1 n'umwenda w'ibitego 2 ko fixtures zihagaze muri ino tsinda rero equipe ya FC Porto iraza kuba yakiriye equipe ya Al Ahly biri likely cyane cyangwa se byitwezwe cyane nubwo Porto yagiye igaragaza intege nkeya kuko match ambe yanganyije na Palmeiras yakaba itsindwa n'ikipe ya Inter Miami baturutse inyuma ariko uyu munsi biri likely ko bashobora kuza gutsinda equipe ya Al Ahly maze ubundi bakagira nabo amanota 4 kabisa monami birumvikana ko rero hano ni ibintu bitari buze kuba byoroshye Al Ahly rero na Porto ubwo twanagiye nabivuyeho ni FC Porto to win twazamutse kwindi match ni equipe ya Inter Miami iraza kurikira n'ikipe ya Palmeiras amakipe yombi afite amanota 4 equipe ya Palmeiras ina ifite amanota 4 hanyuma Inter Miami nayo ifite amanota 4 izi equipe ziramutse zikoze draw zikanganya izi equipe zose zazamukana mu itsinda bivuze ngo ikipe iyi match irimo gufungana iyi match irimo kwatakana iyi match ndaza kugusaba corner ko zibuze kuba zigera mu 8 over ya 7.5 corners over ya corner 7 n'igice muri uyu mukino twazamutse mu itsinda rya kabiri munami mu itsinda rya kabiri urebe muti bihagaze bite equipe ya mbere ni equipe ya Botafogo ifite amanota 6 ariko niri qualification c'est près kuri impamvu ndibuze kukubwira hanyuma Paris Saint-Germain kabisa ifite amanota 3 Atletico Madrid amanota 3 n'ikipe ya Seattle Sounders ifite amanota 3 okuru fixtures zihagaze hano equipe ya Atletico Madrid iraza kubikina n'ikipe ya Botafogo hano birabikana ko equipe ya Atletico Madrid itsinze ibitego 2 kinyonyo cy'ibitego 2 ariko ewana munyemerere gato mbanze ndebe kucyo itegeko rivuga hano mu gihe ama equipe yaba angagije amanota nago nari nabirebye rwose ibi bintu nari nabirangayeho gusa equipe ya Atletico Madrid iri mu mwenda w'ibitego 2 hanyuma equipe ya Botafogo izigamye ibitego 2 kandi izi equipe ziri buze guhura niki itegeko rivuga in the moment biba bigenze kuriya niki itegeko rivuga mu gihe amakipe yabanganyije amanota
bavuga ko mu gihe amakipe yombi even that two or more teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie. Ni head to head games between the teams concerned. Okay. Nuvuga ngo rero hano biroroshye cyane, si ngombwa ngo Atletico Madrid ije kuri pressure yo gutsinda ibitego byinshi ngo bibiri kuzamuka. Oya, yo irasabwa gutsinda no match ibundi kikarifia kabisa, kubera ko bavuga yuko itegeko icyo rivuga ekipe igezinganyisha amanota, ekipe izagikomeza ni ekipe bazajya bitabarira imikino yabahuje. Ubwo birumvikana rero Botafogo yabatsinzwe na Atletico Madrid, birumvikana ko Atletico Madrid yahita izamuka. Uyu mukino rero ndaza kugusaba akesiswa cyangwa se at any cost kwa Atletico Madrid, nubwo ama ekipe muri Brazil ari magaragaza imbaraga kugeza kuri uno munota, kugeza kuri uyu munota rwose amakipe muri Brazil ntabwo yari yatsindwa muri kino gikombe cy'isi. Ntabwo yari yatsindwa. Palmeiras yanganyije na Porto butosa kubusa. Ebwana ekipe ya Botafogo itsinda Central Eagles ibitego ubusa 2-1. Hanyuma Flamengo itsinda Esperance 2-0. Hanyuma banganya kandi Fluminense ingana na Borussia Dortmund ubusa kubusa. Palmeiras itsinda Al Ahly ibitego 2-0. Hanyuma Paris Saint-Germain itsindwa na Botafogo 2-1. Flamengo irasa Chelsea 3-1. Hanyuma Fluminense irasaka na timu kabisa ibitego ka muri Hyundai kabisa ibitego 4-2. Birumvikana amakipe muri Brazil arimo aritwara neza cyane, afite performance nziza, ariko rero ekipe ya Atletico Madrid nayo igomba kwirwanaho kabisa. Ndaza kugusaba Atletico Madrid to win. Hanyuma indi match muri rino tsinda ni ekipe ya Paris Saint-Germain iribuza kubikira n'ikipe ya Central Eagles kabisa. Iyi Central Sounders yo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Paris Saint-Germain kisabwa rero nayo nukuza gutsinda ino match nibishaka kwikarifia, yo yizigamye ibitego 3 no gutsinda kana ka match kandi agatsinda nayo igahita yikarifia kabisa. So ndaza kugusaba rero Paris Saint-Germain to win plus over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Munaminda gukunda cyane kuko nawe wahisemo kudukunda. Iyo nimero ni 079 44 8 niyo nimero gihindura ubuzima utwandikiraho ukatwasatse kujya muri groupe ya VIP cyangwa se VVIP. Bibindi sizo groupe zitandukanye, correct squase kuyibona bisaba iki n'ibindi byose tukabigusobanurira, maze ubundi ukabasha kuba utugurira coffee y'udufaranga duke. Iyo tukubwiye coffee n'inyungu iba muri groupe itawumirwa cyane kabisa. So teri ntambwe uyu munsi tu joining maze ubundi ubasha kuba wibonera ipari ziba zizewe ngizo. Imana barinde, reka dusubire ku munsi w'ejo. Hari izindi match nyinshi cyane kabisa. Itsinda rya gatatu n'itsinda rya kane nabyo biraza kuba bimanuka mu kibuga. Ese ninde agenda ni asigara, ninde ukomeza ninde usigara? Reka byose tubihanga amaso ni mu biganiro byacu bitaha. Ciao mes amis.